Evo, gledajte, mog prijatelja. Kakav je slađan čovjek? Šta kažete, za ovo pošalje ovo sve? Da počne, šta pošalje, šta da kaže, da vidimo kako radi moj majstor. Pošalje ovo sve. Pošalje ovo! Jebo, majko, kako loše radiš po ovi, bolje moj sin od godinu dana radi nego ti. Pošalje ovo sve. Pošalje ovo sve, na face. Na face. Evo, vidite, evo vidi ga kum ovdje. Jede masline, sam mu doneo. Malo meda, evo donesem. Med sam. Vidio, evo kum, vidite šta pije kod mene. Znači, gazivan sok. Popio vi jutro spole, borovnice upije. Jel ima bolji gazda od mene? Znači, po jutru s 2 masna bureka. Kad je došao, imao 20 kila, sad ima već 47-8. Evo vidite, pije kafu, puši Winston. Nekada je motao cigare. To je maska. Da, nekada je kupovao si motarne cigare i nisi počeo radiš kod mene. Prije je puši original, sad motar. Da, ne kontra, majkan. Nema, kaže, nigdje kao kod Vuka Đuričića. Nema, i to jeste u pravu. Evo vidite šta se dešava kod mene u palati. Majkan moj, majkane, voliš bijeli prah? I volio malo namestiti njonjaru, a? Za to radim, za to i radiš. Za to kumara i radi, vidite kako je to loš čovjek. Ja gotivim ovako, znam ga od kilo mesa. Da bacimo 2-3. A? Da bacimo 2-3 linije. Kumara, vidi ga kumara šta radi. Kakva je to ljudina od čoveka. Nema boljeg čoveka od vas. Evo vidite šta se ovdje dešava, moj kum kako radi. Donili smo sinoć neke nove papagajčiće. Jebote, sve će mi papagaji ovi. U dvorištu je totalni haos. Evo vidite šta se ovdje dešava. Znači imamo gdje su naši novi papagajčići. Znači ovo će sve biti, naše nove bebice. Evo ih. Nema ovdje ništa, pevajući ih malo. Niti se šta leže, niti ne leže. Ovo je katastrofa. Nešto ovdje imamo malih razvoja. Ništa. Ovdje što